12 aprel ayından ben sizning barig'izda shu kun bilan bayram kun bilan deb aytar edim. Qutlab ketasim kelar. Chunki kishilik dunyosining birinchi martaba yer sharidan chetga chiqib, yer sharini chetdan qarov mumkinchiligi barliqqa kelgan kun. Bugun chindan da bayram kun. Biz o'zimizning мероприятияны Otadir Jihan Kito Tatarlarni Gagarin bilan 8 minut birga edik. Naq 12 aprel kunni 61-yilni bizning o'sha 8 minut davomida birinchi kosmonavt biz yer kerali aylanib chiqqan edi. Bugungi kunda 8 minut Gagarin bilan degan bu bayga butun Tatariston maktablarida ham o'zlarida da o'zdirlar. Tatariston Mag'arib ministrining ukazi neticesinde. Bu işlerinin başında tura bizning Cihangirlar Türkümü işçenligi hem anın yetakchisi Halil Efendi bunda. Hem tağı bir problem boyunca deb aytaymi, или bir voqea boyunca biz yıldık собрались сегодня по поводу, что вот издана книга «Космос зовет Зигангиров». Здесь 700 имен татар и татарстанцев, которые внесли лепту космическую отрасль. Уникальная книга. И вопрос стоит Jihan Kito Tatarlarning. Bizning bugungi kunda bir kosmonavt bizda yo'q. Niçin? 700 ga yaqin kishi shuni qadar ko'p ilish kiritgan kosmos o'lkasina. Ham unikal kishilar to'g'risida so'z bor. Bu majlisda bizni uyushtiruvchi, aning inisiator bo'lishi ham o'sha kitobning avtori Halil Shayxunovich Genuddin qabilasi kerak. Sizni barig'izni da bugungi buyuk bayram bilan tabriklayman kelar. Сердечно поздравляю всех с великим праздником, с цивилизационным подвигом нашего народа. Надо понимать значимость этого события. Мы этот момент, если мы уловим и мы передадим нашим детям, я думаю, у космической отрасли есть будущее. Ну, мне повезло, потому что мен как раз Гагариным аппаратын проектировать иткан вакытта, испытывать итканда присутствовать там bir 8 martaba Gagarin bilan ish bo'yicha встречаться etdim. Shunga ko'ra просто меня u yoqdan повезло. Men narsa aytasim keladi. Mana Yuriy Alekseyevichning kорабльda ishlagan iпташлар arasında tatarlar bo'ldi. Bir familiyani aytirgan bu проектант Давлетшин Гильмуддин, он Казан авиационный институт бітірген и как раз участвует етті шуша аппаратның проектирующісінде. Аннары Сергей Павлович Королевта, ну, біздің конструкторский бюрода ішләді. Рифат Файзулович, Крым татары өзі ол. Bütün andağı, так сказать, баллистические расчетларына аның қолда болды. Сергей Павлович Королев только аңар шанып, аның результатларын использует. Kitabın alıp qaragaş, uşlarım bitti. Qara güzel bu. Kutluş kış alıp hizmet bitti. Ondan yine yok. Tarih var. Şahıslar tarihi var. Kosmonavtika, kosmos, galem turunda Tiren felsefe hem informasiya zor. Bu aybirini Mag'arib ministrligi bugunga shu 7-8 minutlik kiritgan ekan, rahmat. Молодец. Mana kelajakda da doimiy ravishda bir sistemaga maktabning o'quv tarbiya planlarına kirittirib qoldirishga kerak. Hem ondan tag'i bir aytirayim men, Mag'arib ministrligi, fan ministrligi mana u astronom degan fanni zakonli ravishda o'quv planlarına kirituni У нас же есть прорыв. Вы знаете, что 35-й школы вырастили ученики растения, и в этой колбе они запустили его на орбиту. Оно сейчас находится на борту МКС. То есть вещь, которая была сделана здесь, в Казани, сейчас на орбите находится. Вы в курсе, да?
курсе. Вот, сюда приезжал к нам руководитель Роскосмоса, Сергей Крикалев приезжал, Георгий Михайлович Гречко скоро должен в гости приехать, так что вас тоже всех пригласим на презентацию его книги. Вот что еще можно сказать? Мен инде авиация институт бітіргеннен соң көп еллар прогресс заводында эшләдем Самарда. Анда инде без ракеталар төзедек. Төрлесен төзедек. Инде соңгы төзегән ракеталарыбызның берсе ул энергия буран системасы ракета комплексы. Без инде ул чакта яшь инженерлар аның теге эксперименталь установкаларыннан башлап энергия буран системасын инде аны космоска җибәреп автоматик рәвештә кире җиргә утыртуыбызга чаклы без анда шунда эшләгән шәхесләр инде. Бу турда минем әйтәсем килә теге үземнең турымда түгел, Байконурда эшләгән татарларыбыз турында. Входной контроль дигән җирдә, испытательный цехта, испытательный участокларда, теге сварочный участокларда, менә бөтен җирдә, менә хәзер күз алдына китерәм, бөтен татарларыбыз, татар инженерлар эшләгән. Менә хайран буласың, ул вакытта без игътибар итмәгәнбез. Менә аларның тырышып эшләве, аларның белемле булуы, һәрбер датчикның, һәрбер турбаның, һәрбер элементның ракета системасындагы без носитель эшләдек инде энергияны. Буранны инде без алып килдек, әзер килеш. Алар инде безнең нидә Байконурда эшләгән кешеләр инде Казан авиация институты бетергән инженерлар иде күбесенчә и Куйбыш авиация институты бетергән инженерлар иде. Без бергәләшеп эшләдек, очырдык, Аллага шөкер. Инде хәрби кешеләребез дә безнең татарлар иде. Уфадан бар иде башкортлар, татарлар, Казаннан, Самардан татарлар иде. Менә шулай бергәләшеп эшләдек инде. Менә без эшли торган фән өлкәсендә инде ул иң хәзерге заманда алдынгы идеяларның берсе менә лазер энергиясын космоста кулланып, шул реактив системаларны космоска чыгару, космоста эшләү вакытында ул энергияны куллану буенча идея ул Циолковскийдан башланган. Әле ул заманда 1903 елда чыккан китабында әле ул лазерлар башланганчы 60 елга вакыт бар. Әле ул лазерлар 1960 елда гына чыга башладылар. 1903 елда Циолковский хәзерге системалар, алар бик әйтик энергетика характеристикалары бик зур түгел. Город Казань миллион лет назад, 200 тысяч лет назад, 100 тысяч лет открыт. Значит, и сегодня, и будущее города Казани. Это целая можно история рассказывать. В общем-то, это есть публикации. Значит, я чего хочу сказать. Все говорят о старых разработках, вспоминают и говорят, космос давно ушел. Я один из тех, который без помощи государства, наоборот, государство мне всегда мешало, значит, создал новую технологию и на нем зарабатывает довольно хорошие деньги. Первое практическое принятие нашей задачи, что в городе Казани можно снабжать очень прекрасной водой, и я знаю, где она находится. Так, дальше. Еще. Сейчас я немножко расскажу, как это влияет на структуру города, на прошлое и будущее. Немножко. Вот так вот зашел разговор. Это вот район, космический снимок, район Кремля и ближайших мест. Значит, я его наложил на 50 метров и показал, что идет разломная зона через здание президентского дворца, через здание этого, как его, мэрия города, и дальше через Черное озеро, значит, в сторону, значит, и приходит к нашему дому. Рядом. И рядом еще здесь ломает здание Каи. İzgi vatan ak urdam, zur dünyaya baş bulgan,
Türkiye'lerge koş bulgan, kardeşlerge aş bulgan, düşmanlarga taş bulgan. Ay, imanını aklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antımını aklar için, bir yıdırık kahatinne helik, bir yıdırık kahatinne helik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay kim Türkiye dallası, mindi Tatar ballası, yüreklerge barıda jitken süzüne koyan Allah'ası, nişiki tizrek tabası da küngüllerge sallası. Ay, imanını aklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antımını aklar için, bir yıdırık kahatinne helik, bir yıdırık kahatinne helik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü.